le tunchuma hian class 10 geography chapter 5 minerals and power resources kan zirdon ani minerals tele energy atana kan man tui al thei sang sang te hi kan nuna hian da shan thei ani lawa thil te takte te atanga thil lian pui pui thleng hian minerals atanga siam chwa hi tam taka om thlo na te bus tele transportation atana kan man sang sang hi minerals atanga siam ani in tui al thei then khat hi khol tinung tu le tikal tu ani bok chung te chu leichhung atanga kan lak chwa ani mihring te hian minerals hi kan thil eya hian kan eitel bok ama sain minerals chu enge ani kan soi masadon ani minerals hi element kan ti te in cho pol tok te in pol ni phung chi sang sang nei leya om te hi an nia amal te po in an om thei bok carbon compound heng hydrogen oxygen le carbon in cho pol hi organic compound an tia element dang ho in cho pol hi inorganic compound an ti deuh bik lung te lei te le thil dang nen in cho polin lei chunga an om thin minerals zong hi manral thei vek ania reilo te a in siam le mai thei ani lo minerals om na leilung chu ores an tia ores chu an ti savaka chu ta tang chuan metal chu an la chuak thin chu tianga an ti thiang hlim dan chu smelting an ti minerals te leichhung atanga lak chua chu mining an ti industria masonna industrial development in ngana lian tak chu mineral resources hi ani tunlai huna chuan van tlang mason na le sum le paya mason na in ngana lian tak chu mineral resources hi ani classification of minerals minerals chi hrangte minerals te hi hlom lian deuh pahnia thliar hran ania chung te chu metallic minerals le non-metallic minerals te anni metallic minerals thir lam chi heng copper te iron te gold te omnal minerals hi metallic minerals ani metallic minerals hi chihnia then ania chung te chu ferrous minerals le non-ferrous minerals ani ferrous minerals chu iron omna minerals ania non-ferrous minerals chu iron omlauna minerals hi ani amasain ferrous minerals hi kan soi masadon ani ferrous minerals hi thirlam industry a chuan aman ropoi mo ber ani india ram hian metallic minerals deposit tam tak kan nei ani chung metallic minerals te chu pakhatna iron ore kan ni tin mamo atana kan man tam em chu iron ore hi ani railway lines te rail lu te khol chi sang te lir thei te ral thuam te lo nei na na tho na man ruwa siam nan apoi mo em iron ore hi iron pai tam le tam lo azirin a grade an chen sanga chung te chu magnetite 70% iron content hematite 50 to 60% iron content limonite le siderite hi chu a grade asang lawa mamo na po asang lo india ram hi khovela iron produce tamlama parukna kannia odisha hi india ram state a produce nember tu ani panina manganese india rama manganese hi a quality a thata wangin du na sang hle iron and steel siam na atan apoimo hlea paints le glass siam na man ro atan an mangbok steel ati chakin tui ek aveng bok odisha hi manganese deposit tam na ber state ani non-ferrous minerals te hi electrical te metallurgical le engineering industries ate an mangna sahle pakhatna
copper hi India rama metal kan man masak ber niyangai ani cables, wires, utensils, coins, defense equipment le electrical appliances siamnan an mang India ram hian kan momo tok kan nei lawa Chile, Indonesia le Australia atangin kan lalut ani pani na bauxite. Bauxite hi ore of aluminium ani aluminium chu anema afeya azanga electricity akaltlang ol samboka chu wangin wires te sheets te utensils te reflectors atan le aircraft atan an mangna sahle eastern region lama atama Odisha hi bauxite produce number state ani non-metallic minerals. Thir lamchi omlo na minerals te hi non-metallic minerals chu ani pakhat na mica. Mineral changkai tak metal le non-metal in chopol ania afimin a omani. Heat and electricity akaltlang theilawa electrical industry te telephone, electronic equipment, wireless communication le aeroplane ate an mang India hi Kovela reserves nga berram kanni Jharkhand state hian a produce nember pani na limestone hi sedimentary rock chikhat ania atlang puin tuithuk lo laya a insiam chin calcium carbonate le tuya cheng chi ran nung ru te in chopol atanga siam ani limestone hi tuya chia zop ol tak ani iron and steel industry iron ore le coal ti thiang hlimnan an manga cement industry raw material poimo tak ani economic importance of minerals te hi an hluem ema ram economy in nga na poimo tak ani economic standard te na poimo tak chu ramin mineral resources anei tamle tamlawa a in nga thui hle pakhat na minerals le metal lam thiam na hi khol chi hrang hrang bulpui ania thir lam song bol dan thiam na hi abik takin steel siam na lama apoimo a steel chu khol chi hrang hrang siam na ania industry engpo hian chung khol te chu an mang deuh vek ani pahnih na agriculture kan man ro man hi minerals atanga siam chua ani pathum na tunlaya kan industry lian tak tak te hi minerals a anin ngata mineral based industry tam tak kan nei te hi kan ram economy a hian abul pui poimo tak anni palina transport and communication system po hi mining a in ngat ani hengata na manro tam ber hi minerals atanga kan mu ani chutiang bokin synthetic fibers te coins te fertilizers te armament te po hi a in nga na chu mining ani conservation of minerals te ren chem dan minerals te hi mishing te tan pathian thil thon pek ania mineral mai ania in siam le zung zung thei ani lawa chuan lola omzel turten an mamo tur shereng chungin kan ren chem angai ani kan ren chem na tur atan heng hi kan ti angai pakhat na non renewable minerals te hi ruam man na fel tak nei chungin kan hmang tur ani ti chuan lola omzel tur te tan kan khek theyang pahnih na man nu man le thei na tur siam recycling pathum na minerals lai chhuana le process na riral atlem thei ang ber turin song bolila palina coal tha mangila low grade ores tepo kan mang tangkai theyang pangana heng renewable resources solar te hydel power le wind energy te hi non renewable resources aya mang tangkai ila minerals te hi kan ren chem theyang power resources energy resources shrang te hi power siam chhuanan apoimo em ema
power chu industry te lir thei te agriculture te khol chi hrang hrang te mason na thil hrang hrang te le in chunga mana apoimo hle ani power resources hi kan man dana zirin heng ti hian an chen hrang commercial resources chu power resources tam tham taka kan man hi ani chung te chu coal petroleum natural gas hydroelectric power le nuclear energy te anni non-commercial resources chu power resources tam tham lo taka kan man ho kaudang te agricultural waste te tidal energy le solar energy te hi ani conventional resources power siam chua anana hun reito taka changa kan man heng coal te natural gas te petroleum te le hydroelectricity te hi conventional resources ani non-conventional resources power siam chua anana hun rei vak lo atanga kan man ho solar energy te wind energy te tidal energy te biogas energy te le geothermal energy te hi non-conventional resources ani tuntuma hian conventional le non-conventional resources kan zirdon ani conventional resources pakhatna coal chu fossil fuel ani fossil fuel chu plants le animals thi te leichhung rei tak lo in phum te atangin crude oil te coal te le natural gas te alo in siam thin chu fossil fuel chu ani coal hi black gold antibok industry a hian power ta na poimo tak ani gas te oil te electricity le thermal power atan an siam thina chu mai baka chemical te dyes te fertilizer te paints te synthetics le explosive atan manro poimo tak ani steel industry a iron ti sata ti thiang hlimnan an mangbok a byproduct atang hian benzol ammonia gas naphtha phenol tar le sulfur te an siam bok India hi South Asia a chuan a produce tamber kan ni panina petroleum tunlaya chuan petroleum tel lo chuan mihring hi kan khosa theilo ati thei hial ome atangkai em awang le ram hrang hranga transport a ol sam awangin liquid gold antibok thin lir thei hrang hrang te thlo na te le long engine tinunga tikal tu atan an hmanga tin plastic te synthetic fibers te detergents te petrochemicals le chemical fertilizers siamna manrua anibok pathumna natural gas hi energy mamo na sang zela fuel poimo ber te jing mi alo ni chhota aman tlom na le pollution siam lo ani na hi fuel dang aya athatna ani natural gas hi chemical fertilizer te sponge iron plant a te cooking gas a le lir thei tlan tirnan an mang natural gas athatna te pollution siam lo pipeline mangin transport a olsam amanatloma leimai tura omchin a al asatha da thatin ahim leihnuaya pipeline a transport in strike te thlipui te le khwarel chiat na dangin atibuai lo natural gas a harsat na omte pipeline siam na sum sen angai tam aputin mu chwa har methane atam awangin kangmei chwa a hlo om non renewable ani India ram hian reserve kan nei tamlo palina hydroelectricity chu lui tui khwa atanga siam ania tui thachak na in khol ati vir khan electricity alo siam ta a chu hydroelectricity ani
pollution a omlawa renewable ani boka aman atlom bok ani India rama power kan siam chwa zong zonga 20% hi hydropower ani hydropower timason tur chuan heng te hi angai lui tui kha chatlak lovin aluang tam reng tur ani asiam nan sum tam tak da angai engineering skill achatur ani luya khan erosional activity leilung eiral na atlem tur ani pangana thermal power coal te petroleum tele natural gas manga power siam hi thermal power ani thermal power siam na manrua hi mana zozel ania hun rei lote in siam le mai thei ani lova pollution asiam bok parukna nuclear or atomic energy nuclear energy siam na na manrua te chu uranium thorium barium le beryllium ani energy chakber te jingami ania sa na satak asiama radiation hlawom asiam bok India rama hian nuclear plant paruk kan nei ani non conventional sources of power fossil fuels lam man ato tel tel awang le chuan lo la om le zel tur te ta na kan khek theinan athak turin non conventional sources hi kan man tam tel tel apoimo a kan environment po atibol hlo lowa then khat hi chu a manrua kan nga bok chung te chu pakhat na solar energy India ram hi tropical region ania ni kan hmu tha hle a solar energy develop nan mun thatak ani solar energy hi athiang hlimin pollution asiam lawa manzo thei ani lo bok photovoltaic method mangin ni eng kha solar energy a an siam ta thin ani domestic light atante street light ate tuiti satnan tele bong nu te trin ti thiang hlimnan te an mang pani na wind energy India ram hi wind superpower ti ani thlitho in coal ati viratanga energy an siam chwa hi wind energy ani windmills hi eastern coastal plain a atam hlea state dangdanga siam ani bok pathumna biogas biogas hi gobar gas antibok biogas hi thlai troi te mishing le ran ek atang te asiam ani chung ek le thlai troi atang chuan gaseous fuel an siam chuaka chu chu biogas antia heng gas a hian methane le carbon dioxide te le hydrogen sulfide tlem a om eirong bol nan te light le tuipam nan an mang palina tidal energy tuifo na tanga energy an siam chwa hi tidal energy ani tuilo phone line tuilo lu na tur an siama tuifon san lai berin tuilo lu na lai chu an khara tui chu an lo khwap ta ti na ani tuifon hniam lain an tui khwa chu paipin turbine tivir turin an chwa ta a turbine virtual tidal energy alo siam ta ani pangana geothermal energy leichhung atanga tuisa lo chuak atanga electricity siam chwa hi geothermal energy ani conservation of power resources ren chemna economica ma kan lo son zel nan hian power hi kan momo bulpui ber ani industry ate agriculture ate sumdon nan te transport le communication ate le damdoi lama te hian kan momo na asang hlea chuwangin kan ren chem angai ani India ram hi power in to del lo ram kan nia power resources hi kan nga tok lovin ren chem angai ti hi kan in shil shat angai hle kan ren chem thei dan tur te chu pakhat na power hi kan man lo lai chuan switch off zelila pani na mi mal lir thei ain public transport mang warila pathum na
traffic jam a om lain kan lir theite switch off ila palina power he lo chi khol mang warila pangana non conventional sources of energy ti mason zelila textbook kha ngun takin lo chiar ula textbook a question kha in lo changa chumi ba ka ngun taka ngai to na mang chungin he zo na hi in lo chang don nya. How can sufficient power supply be produced in Mizoram? Ole khati zong kha tun chuma kan zir thei te chu ani e kalome